O le taimi o le Krismasi, o le taimi fia mo tangata, ai maise o tātou whanau. O le whamana tuinga lea o le taimi le sa whapeo na o mai ei ia le li whaola. O se tangata whaatau wā, ia a leua mori mau aile lalolangi a toa i tūlanga lo iei ia le tele o mea wona whaia mo le whanau o tangata. O le anganga o le nei tai au, ma le nei fo iaso. O pespesenga o tātou whanau, i la tau leo lo whapeo na wai whaatasi le poklama a le Boys and Girls Club ina nei i tuituila nei. Whaatasi ei ma le sapsapaia e mātua o nei lava whanau. Tō tele lava i la tau wasi tia i al tomai, ata mai, a mesi fo i tūlanga o a mio i le nei lava poklama. O lo taita ia i lalo le vavainga a le tamaitai, po le whalitua, o le First Lady, o lo whapeo na tia inga i le lava poklama. O le ala e mātou te whafta i atuai, ia i lato uma o company SS o le nei lava whainga mā lo tu tuila mamanua. Ua mawhai o na sapsapaia i lato nei avanoa, a o le nei fo i poklama, e te tala ai o na whai tutoa i o tātou whanau. Ai le ngata e lea o mātua, e lato te whaia e se ngā luenga le lei. Mo le tātou atunu, le la mai mo mai i tūlanga ro e pespesenga o tātou whanau, ia vi ia ai, ia tātou aso fia o Krismasi, ia, ma le tausanga fou. O se anganga nai a vatu nei lava i tu la, e whaftai atuai le afionga al Kovansili, a tungiola tu la fono, ai maise i al kapineta, mo le lato sapsapai o nei lava poklama. Ai whasisilio i lato o lo whapeona sapsapaia i al ngaluenga i tutono nei lava maota pa ia o le Boys and Girls Club. Ia, o le mato whaftai na, o si mai le whafonga mal mai moinga, o leo a ngelu leo la ape pese atu mo o tau nei lava aso, ia soifua.